pozdrav dragi ljudi i dobrodošli na moj kanal. Danas je 24.12. Jel te, to je očito. Danas je badnji dan, odnosno badnja večer, moj najdraži dan u godini. Ja se naravno opet snimam kada moji svi spavaju jer tad imam najviše slobodnog vremena da vam se malo obratim. Danas nisam baš imala toliko puno vremena za snimanje zato što nam badnjak tako nekako brzo prođe. Ne znam kako to kod vas bude inače, ali mi se za badnjak realno polomimo. Želimo da sve bude gotovo, da u miru i čistoći dočekamo Božić. Nekako nisam imala vremena da vam snimam baš sve, svaki detalj, sve naše običaje i ostalo, nego sam vam snimala onako par nekih kratkih malih klipića koje ću vam sad naknadno ubaciti ovdje da vidite. Na tvoj tvrdoj slavnici, to tajstvo čuj, čuj. Pošto mi na badnjak ne koristimo noževe, sa ovim vrhom od vilice ću napraviti križ na pogači. Pogača je spremna za pečenje. A tata nam sad ide praviti medenu rakiju. To je običaj od njega i njegove bake. Ovako. Koji je umjer? To od oka. Ne, to je malo, pa onda med, a onda opet rakija. I ne kaže ljudima šta je to. Reci sad. Ovo je najbolji grah na svijetu koji jedemo samo na badnjak. Zvan sangalija. Sangi. Koga mama nisi ni malo. Lijepa mekana. Joj Petre, papa ćeš božićnu pogaču. Hvala tata. U krug, pa redno Ma u krug. A kome najbitnije? Da mar se uporavi. Da se Isuso rodi. Petre! To je to ljudi moji, za danas vas pozdravljam, vidimo se sutra na božićno jutro. Laku noć! Sretan Božić ljudi! Sve je dobila. Sve dobio moj Petar. Je to neki auto možda? Ajmo svirati, ne drži dvima rukama. Bum! Petar, Petar. Bum! Sad ćemo ti mi izgledati. Evo ga, 26.12. ručak. Sretan Božić, Moli! Pa dobro, ima šal, mora ima šal. Da ne bude hladno. Na tijelo, pa to kad je bilo štene nije moglo na Pa tijelo. dobro, ja sam mislila da ona manja. Ne. Ovo sam vam inače baš htjela po danu snimiti da vidite. Ove kuglice je naš tata napravio nama za iznenađenje. Evo ovdje su Lota i Petar zajedno. I ovdje je Petar sam.
Prekrasno, baš nas je raznježio. Dogodi se i to da ja dođem na praznike, na odmor i da zaboravim kupiti puder. Evo vidite. I sad uzimam zadnje trzaje pudera. Nema tu ništa, mama. A nigdje ništa ne radi, ne mogu skup puder. To je bila Jana. Jana mi ide staviti tuš. Lajkajte, širajte, pretplatite se na kanal Iva Govočinović. Pozdrav ekipa! Znaš tog malo, da kaže, ej ljudi, zatvrtite me svi! Bac tu papir. Outfit check. Kuca na vratima, čaše gore svi. Ok. Čaše gore. Znaju svi Outfit koji check. to malim iz videa. Samo ti to ostaje video, moraju znati tog malog. Sretna novo godina ljudi. Znači ljudi, ja zaboravim uzeti kameru i obratiti se u kameru. Snimim ja po nešto, ali vam se zaboravim obratiti. Uglavnom, danas je 26.12. Danas je Sveti Stjepan i mi sad idemo malo do bake iz Stijepe. Da čestitamo Stjepi imendan, da popijemo neko pečence s njim i onda Laura i ja idemo malo do grada. Večer, može do bake iz Stijepe. Izvolite. Naš mali autić. Naš autić za izlaske. Naš autić za izlaske. Opa! Ovo je bilo glasno. Destination unknown. Držite se. Stižemo kod bake. Stigle smo kod bake iz Stijepe. Nisam ti uopće glavu snimala, sorry. Nema veze. Večer! Gdje ste? Evo! U mraku. Hvala. Moram vam pokazati ove bakne jastučiće, znači to mora biti perfektno sve. Evo vidite. Molim vas, pogledajte to. Ajde, živio se! Živio se! Bea! Jel biš ove svijeće, Gordano? Nije ni malo skakao. Ja vam sad vidjela! Ja vam što ideš tu prstom po vatru? A umjetna svijeća! Ja nisam to primijetila. Ja jesam. Još ja mislim kako on niš nije obgorlo. Zašto biš ovak lagano? Ne znam kom je to dao. Mislim da to Pa i ja sam mislila da je to pravo. Evo nas, to jest evo me. Evo me. Prekrasno je Lidija, stvarno je predivna. Bravo, vidio. Vidio mi mali. Wow. Predivno, ovo vam je kod mojeg ujaka i ujne. Preslatko. Laura, kako onaj kaže Sivu? Ne dok točim. Eti me tu čašta. Kovačići. Jel ideš sad? Idem igrat pikada. Ajde. Ko to stiže, ko to stiže? Petar je bio kod bake i djeda na čuvanju. Sad dolazi. He? Prije. Bravo. Ja sam sebi. Bravo, sunce. Ona ima ovako kako ono ide. I ona je kada najglomu ga. Ovo je malo tam, malo vam. Šta ti aha, ti Gledaj Petra. ja te ne... Bravo! Petar redom ide. Bože! Šta je to? Sam tebi od ovih gore iz Zagreba. Da, I onda se on njima prilaže u Novsku. ali mislim ne dobijem ovako. Još jednom želim svima sretan i blagoslovljen Božić.